e mua ona toe whatalo whātu tātou ainga I nei tai a fōu. Le fo mai ai whanunga le lei o nei fo I aso mātangu whia mai le li. I le suafa na malo tātou li o Yesu Keriso. E tai a whalofa ma whatalo whātu ai. Sa mola tunu pele. Ma te fōi le ainga I le tala le lei nei tai au. Malū le soifua muia, malū fo'i le tauata, malū fo'i le 𝚗𝗙𝗙𝗒𝗏𝗡 lo tau whenga. Iai mo le atoi wha malū, tate I lato umalawa sa usu seu fo'i tute mawhaiwa le nei aso, malū le usu, malū fo'i le onsai ngā luenga, ni ia le atua le nei Taeao, le ua mapu mai tute ma whaiwa le nei fo'i Taeao, mai ainga vai tau mafa le nei fo'i Taeao, ni ia le atua malū le wha malū losi, malū fo'i le whaatotoa I tūte mawhaiwa, vi ia le tua leo tātou toa I tau nuu mai le whaawawino le tātou pokalame, Malū Taeao whaaleagaga I Taeao taitasi. Ia wā se upu whaamalosi mo I tātou, ina ia mawhai ona tātou fi whaamawhanawhanai, mawhai ona tātou fi whaamalosiai, ina ia mawhai ona longo puia li I pēr le tino Keriso le upa ia ma leo whaatuatua. Ina ia a vea I tātou o ni tangata e whapena ona tātou ono sa ia ngā luenga le tua, vea I tātou ni tangata tātou te tau aveina ngā luenga le tua. Ina ia mawhai ona iai le loto ngatasi, ma ia o tangata umai le matua finangalo le tua tātou te o ai. So nei la Taeao, Patalo whātu ia te o tau umalawa mwhai ona mai mō mai lungo le tātou polokalame. Whai foi ona e pale mai nei Taeao li ia le tua. Whatalo whātu foi ta mamtina matua si o tātou atunu. Lau o le tala lei au sina si o tātou atunu pele o Samoa. Ma lor soifua muia. E le whangaloina le tapua inga. Au whaalupenga I so se mautam so se lawa. O la tau I tapua inga wase manui o Samoa. Whatalo whātu nei Taeao. I le suafa o tātou whaolo Yesu Keriso. Patalo whaptofo I tātou sponsors I nei Taeao, ia o I la tau o loo langolangoina tau tuamala unanga Global Kingdom TV. Ia malo ngā lue, malo fo I le alofa I le tuamala unfingalu. Ia le tua malo whaaftai langolango, whaaftai fo I le whesoa soani. Ia awal tātou ngā luenga whaawau. Nei Taeao, peo na sila mai lungo tātou screen. Ia o loo ia I tātou au tū o le a tātou tātou noa lei mea o le ita. Ia po le ale mea o le ita, se ae ita I tangata, ai se ae whapena ona le mautonu o tangata pe a o mai nei mea o le ita. Ia ina ia mawhai ona pūlea o tātou tangata, pe a o le taimi tātou te whaafsanga I ai, ma le nei lava whaafita uli o le ita. So, nei Taeao a tātou te leila alo whatalo whatua I tātou ainga I lungo penga te pailangin whai ona maua mai lo uleo Fia lava se vai panoa lo e whaafonga mai ai. Ia, good morning. Whatalo whatua I le tina le ainga. Ia Sarah mafuta me nei Taeao. Ia, good morning. Ma lol se I fōmanu. Ia whatalo whatua I lausoa au auna. Sunga le li ia o ia Carl tala mai vau sua. Ia, pol tātou CEO for ia tātou tautua ma le unanga le Manai Podcast Network. Whatalo whatua I lauso ia Jay Brown, mafuta mai Samoa, vi ia le tua, ma lo whaftai so, Taeao la le nei o le a tātou talatala noam tātou whaasoa. I le ita so, o le ale me o le ita, what is anger? Ina ia mwhai ona tātou sila mal totoa tātou autu, o lo tātou wita, e le maua ise mea le lei, ia vi ia le li. A le lau whaitawina le fionga le tua e taitaina I tātou taltal noanga le Taeao. Nai e tātou tuswaitau mo mole a kopo, tau pasuma le iwa, ma le whai upo e luas fulu, tau mua whai pasu iwa luas fulu. Whafonga mai whaitawina le fionga le tua, o le nei, o uso pele, ia taitasi le tangata ma whaatalise o na whaalongolongo. I whaangese o na tautalatu. Ia whaangese o na ita. A wai le tupu lea mi o tonu mai le atua. I le ita o tangata.
ia le li fatalofa atu i leusa ia Filemoni Malū 𝗗𝗚𝗦𝗖𝗟𝗎𝗓𝗏 o le faitauina leo le afioga paia le atua mo i tatou talo le agaga o le atua e fesoasoni atu tusa o lau faalogo o lenei taeao ae seʻi toe faitau le upu o le atua mo i tatou o lenei o uso pelei ia taʻitasi le tagata ma faatalise ona faalogologo ia faagesegese ona tautala atu ia faagesegese ona ita auae le tupu le amiotonu mai le atua i le ita o tagata ia faamunia mai le atua lenei taeao oa mai oe atonu na na oso faʻi foi oe le ita lenei taeao ia po lenei foi ua iaso ao feagai foʻi ma so o se faiva ma so o se tiute o lou tou feagai ai ia e lē malōlō le oso faʻi mai o le ita iā te i tatou e sau e faaleaga tatou polokalame e sau e faaleaga o tatou mafaufau e sau e faaleaga o tatou loto lelei e sau e au mai mea e faapena ona leaga i le tagata ia lae pe ona tatou faitauina i le taeao lenei auae le tupu le amiotonu mai le atua i le ita o tagata. So anger is an emotion that can have a serious impact on your life. So ole mea leo le ita o se faalogona e mawhai ai ona matua ia afia lou soifuanga e le ngata o tatou o langa e uno afia i le mafutanga oe ma le tina o le ainga e ono afia i le mafutanga oe ma le tama o le ainga e ono afia i le mafutanga oe ma leisia uso ke risiano e o lava i lau savalinga faatuatua e mawhai lava ona afia ona o le nei mea o le ita. So anger is an emotion that can have a serious impact on your life, even friendships, relationships, also your walk with God can impact because of anger. Ia leli. E leila se mea le lei e tupu me le ita e pe on tatou iai le tatou au tū taeao ni. Se o tatou toe te patasi ai tua. Mai lawe la matanga o le tau sanga se ia o mai le aso nei. Le wai toe whaalongolongo le upo le atua. Pena iei se mea na whai na ilo tangata o lou ainga. O lau si o manga ai mai se o lau savalinga po le wala aua le atua ia te o pena ise mea na afia i oe nei meo leita ma leo tatou whaalungo taeao nei e le ai se mea e le tupu le ami o tonu mai le atua leita o tangata ia le whaautuina mo tatou o tatou ita e le maua ise mea le lei ia le ai o leita so tangata lava o a leita i tangata uma mantua na ita fo i Yesu ia e ita fo i le atua langa e le fia le atua le angsala so ole ita o se whaalongona e whapena ona afia i o tatou tangata a afia i tatou savalinga whatuatua a afia i mafutanga a inga a afia i malau savali i le savalinga por folaunga o whaatuatua lo tatou savavali ai. So, for me itself, biblical speaking, anger in itself is not wrong when it is directed at sin with the right attitude. Amen. Langa tatou Yosua lom tau fitu maule le se mantua tau ni si tatou ola le upo le tua. Because even God gets angry at sin. Even God gets angry at sin. Mai lai le ta Yosua nam ta upo fitu. Mai a uanga salal whanaunga Israelu le mea na whaatoina. A wau a kana le atalii o Karami, le atalii leo Sapata, le atalii leo Sera, o le tuainga o Yuta. Na ave e ia ni mea ai mea whaatoina. O na tupu ai lea o le toa sa o le lii i le whanaunga Israelu. See, even God gets angry. And that's why I'm sharing, like,
spiritually speaking, anger itself is not working. It's not wrong when it is directed at sin with the right attitude. Why? Because even God gets angry. Chạy bê on cha tu fa so Taeao ni. Nó ofo ya Yesu, nó ole cha ya Yesu. Ina wa ngai me Yesu wa Faaleagaga ina le malu wa fa tau wai fi fa tau wa inga tangata. But when anger is rooted in a desire for a retaliation or getting even, it is wrong, and that is selfish. And it is boils over from inward frustration, leading to more trouble. Ele le ngala leita. Ai awane tato anga sala. Taeao o meleita ya tato. So tato wa aila Taeao ni, because anger doesn't produce anything good. O le mea leo leita. E le whanau mai ese mea le lei. Na o mea lea ngā me whanau mai le mea leo leita. Vi ia le tua. Lea lai peon tatou whaita wina Taeao ni. O hala ni au wala e mawhai ai. Ona tatou whaato i laloina le mea leita. Whai on tatou fufo. Le ase fufo. Le ase au wala e mawhai ai. On tatou whaafea ngai ma leita pe au o mea te tatou. Waile mwhai on tatou vau ia leita e o mai. Lenga e tupu pe i aso uma. Pe ona tatou tal no Taeao ni. Ai toi te patasia mai le aso mua Januari se i o mai le aso ni. Ia masalo e tele atua o wita ia i tatou uma. Ai se i te watula le stusi le mo tatou o le whataoto e lua suma le iwa. Whataoto e lua suma le iwa. Nei mawia le au mai le nganga o le tua Taeao ni. Aolono whai upu e lua suma lua. Le lau whaita wina mo tatou. Mai o le tangata ita ngofi. Na te whaatupuina le misa. Ma le tangata lotoa. Na te whaateleina solinga o le tūlafonu. Lea la. E le pepelo ala le upu ale atua. Peon tatou paso al Taeao ni. Even God gets angry. Even Jesus was angry. Amen. But the difference is, aho o mai leita ia te tatou. Awala ni tatou wa anga salai. Awani tatou pa ua tuailea ili loloto le anga sala. Awane i tupo ini masainga. Awane i tupo ini whewaiwai a inga. Peila ona au mai le nganga o le toi a te tatou Taeao ni whata oto e lua iwa whaipo e lua suman lua. Whai mai o le tangata i tangofi na te whaatupu ina le misa. Ma le tangata lotoa na te whaatele ina solinga o tūlafonu. Wow. Ameni. Me le e sele moni o le upo le atua i a siliona leo ina o tatou loto nei lo mea uma awai tupu mai ai le amiu. Awalala nei le whai maili tusi le sa tatou whaitawina. Ia taitasi le tangata ma whaatalise o na whaalongolongo. Aho o mele ita ia te tatou nofo ilalu. Ma whaalongolongo po le ase meo whetalai mai ai le anganga o le atua ia te tatou. Lua, aho o mele ita ia te tatou. Whe mai ia whaangese o na tau talatu. Aho o teimi o mele ita ia te tatou. Tatou tau fiofi. Tatou i tatou upu. Le whe mai wha ngese o na tau talatu. A eita ono sai. Awane i sause upu leanga i o tatou utu. Aia wha ngese o na tau talatu. Ono leo o mai ate i tatou leita. Lona tou. Ia wha ngese o na ita. Ni ia leli. So anger doesn't produce anything good. O le nei mea leita. E le whanau me ise mea le leina o mea leanga. Pe a tatoua le whaangise o na whaalongolongo o le anganga o le tua. Pe a tatou le whaangise o na tau talatu. Pe a tatou le loa o na pū leo tatou loto. Pe a o mai le ita ia te i tatou. Ni ia leli. I le tusi lava le ia kupo le tatou te iai. I le mtaupo e tolu, aolon whai upula e onoanga i le valu.
O iolo au mai a te tātou leisi whaataita inga silio nei meo leita. Ina ia tātou matahala ai. Ina ia tātou tāpena ai te mi uma. Ina ia tātou I lona pu leo tātou loto. Pea o me leita whamele o le whai upuna e ono ai le walu. Tā upe tolu. O le laulau whaiva o le afi lea. O le laulau whaiva o le whaupenga lea o a mi o leanga o tuina I o tātou I tutino. O lo o leanga ai le tino uma. Ua whaamuina ai le o langa nei uma lava. Ua whaamuina fo'i le nā mai kena. E mawhai o na whaalataina. Ua uma fo'i o na whaalataina I le poto tangata. O manu fe ai ma manu fe le leies ese. O mea fe tolofi ma mea ola I le sami. Peitai. E le mawhai e se tasi o na whaalataina I le laulau whaiva. O le mea leanga e le matau fia. Ua tumu I le mea o ona e oti ai. Vi ia le tua. O loo tala noa I o tatou laulau whaiva se I tuo. Our tongue can produce harsh words that can destroy one another. Our tongue is the root of many problems. Alefe mai tala tuspa ia. It's a fire. Aya. O laulau whaiva o le afi lea. O le whaupenga lea o a mio leanga wa tuina I o tātou I tūtino. O lo leanga ai le tino uma. Ua whaamuina ai le o langa nei uma lava. Wow. I ia le tua. So, o Taeao nei o se toi whaamanatu lea mo tātou sa molo watu no pele. Ina ia tātou leo ina o tātou tangata. Taalise o na whaalongolongo. I le whesosoani mai o le nganga o le tua ia te tātou. Whaangese ngese o na tautalatu. Whaangese ngese o na ita. Ina ia, o le rukose le sau I le au mai e le upo o le tua mo I tātou. Ranga le whai mai whai upo e luas fulu le I tātou tusu whai tau. Au wae le tupu le ami o tonu mai le tua I le ita o tangata. So le mela le we have to be cautious. We have to be careful when we get angry. Why? Because anger doesn't produce anything good. O le ita, e le aise mea le lei e whanau mai au. Li ia le tua. O le ita e whapenao na au mai a upu masoa ia te tātou. Upu e whapenao na a awhi ai le loto le stangata. Li ia le tua. E mawhai o na tupu mai ai whaalawe. Tupu mai ai masainga. Tupu mai ai misa. Amen. Alela la tātou o Taeao ne whauman tātou Malū Taeao Faaleagaga. Ina ia awane I ole laua lunga o le tātou whaasoa Taeao ne ina ia awane I tātou wanga sala. Awane o tātou pāu pea o le teime afe mai le ita ia te tātou. Au tātou sava vali tātou fōlaunga o le tātou sava vali ia. Do not sing. We solve anger issues quickly. Ina ia mawhai o nā. Aua ni tātou wanga sala. Ia fufōla lea. Whawhita auli leo leita. Pea o mai a te tātou. Langa ile mawhai o tātou wau ia. It always comes to test our faith. To test our walk, our journey of faith. Aya. Aua ni ngalo ia te tātou. Mai tala le upu ale tua. E le tupu le ami o tonu mai le tua I le ita o tangata. Ila nei mau I o te whiawutua mo tātou Taeao nei. Ia e whaamausalīinga I tātou Malū Taeao Faaleagaga. O le e whesolom ta upo e wha. E whesolom ta upo e wha. O te whiawhai tauina. Aulona fwai upu la e Fesolom tape whanau whai poe luasu mo le ono. O I le la tātou o ngai ai. Leanga a ita, a wani o tātou wang sala ai. A tātou ita, I a tātou pūlea o tātou. Mai leo whai poe luasu mo le ono. A o tau ita, aua leanga sala ai. Aua ne ingoto le lao ita pea o tau. Amen. E lono winga. It's very quick. Le whai mai le upo le atua. A o tau ita, aua leanga sala ai. Aua ne ingoto le lao ita pea o tau. That is very powerful
statement from the Word of God. Amen. Ia masalo onisi o tātou, o lo tātou whaalongolongo le upo le atua le aso nei. Ngā ika mai ai le si 5 kausa. A whai e tolu se lau mon tupu aso le tausanga. Wa ngoto wha tolu se lau mon tupu le la le tausanga le umawai. La ita le ele umalanga ita. O lono winga. Anger can produce sin. Because the Bible says anger doesn't produce anything good. O le ita nga o mea leanga e whanau mai ai. Pe a tatou wa. Pe a tatou le whamangalo. Pe a ngoto le lai le i wawe ona umaleita. Nanga le whemele upo le atua. A ia a o tau wita aua langa salai. Aua ne i ngoto le la wita pe o tau. So quickly resolve anger very quick. Ia umanga le aso. O ai anga e ikai. Ia le aso. Ia o uma fo ilo wita. Mai auto wita aua le salai. Aua ne i ngoto le lao e ita pea. A ia whapena ona anger. Replace feelings of anger with a forgiving heart. Ia mawhai ona suitu langa whaalongono le ita. I le loto whamangalo. Wow. A sila la whaipu na e tolu suma tasi ma tolu suma lua. Me leo le fionga le tua. Ia te ama o tau upu wha fiu malawa. Male lotoa. Male ita. Male leo teli. Male upu wha leanga. A toa male loto leanga umalawa. A ia o tau fe ngale ngale a. Ia fe muti vale a ilo o tau alofa. Ia fi whaamanga loa i o tau. Whaapeo na whaamanga loina o tau e le atua iake riso. Wow. Hallelujah. Ia vave auna. Ia vave auna fo le ita pe au o mea te ita tau. E tuwai long fo le ita. E uan pa ua to ita tau le ngasala. Ma whanau mai ingi mea leanga pe on tātou whaalongo le upo le atua. E whanau mai ai. E whanau mai ai lea. Upu whafiu. E whanau mai ai le lotoa. E whanau mai ai le ita. E whanau mai ai wai leo tele. E whanau mai ai tau whaleanga. E whanau mai ai le loto leanga. E wai el tele o me whanau mai pe ale me whai. Ona vave ona fofo e tātou le ita. A ia o tau whe ngalengalea. Ia o tau whe muti vale a ilo o tau alofa. Ia whaamangaloa i o tau, whaapei ona whaamangaloina o tau ilo o tau atua. Amen. I ele atua. Au tau ita au wale ang salai. Au ane i ngoto le lau ita pea o tau. A ia suia tātou le ita i le loto whaamangalo. Tala noa me le upo le atua mo tātou me Taeao. Amen. Ia mawhai ona. Ia mawhai ona pu lea o tātou tangata. Pe ona tātou tātou noa Taeao ni. Masalo le ua aso lua suma le ono ni. On masina ni o Februari. Masalo wha lua suma le ono fo i ono. Na o mai lei meo le ita ia te tātou pae. A leo tātou whalongolongo le upo le atua Taeao ni. Ia mawhai onga. Me le upa perita ni avoid ia whapena ona whaatea ese leita ma tātou leanga tātou te anga sala ai tātou te mea uma ia le lisi lenga whaitau mo tātou te auni e o mai le upu whaafiu o le lotoa loto maa o le leo tele o le upu whaaleanga loto leanga o le ita ma mea uma lau pe ale mawhai ona vave ona fofo le ita leiti ofe mele tuspa ia aua ne ingoto le la o ita pea o tau malama leile atua le loto le tangata e au lia lo le isi aso longo winga ke le whaamangalo e le isi uso ke le whaamangalo e le isi tangata au toi lua la tatou tusi e toi le aso ne ion tatou whaamawai fo ile le aso
Si tātou toi ola I le whata otona e luas fulu ma le lua a. Whata oto e luas fulu ma le lua alon whai upu e luas fulu ma le wha ma lusu ma lima. Ina ia mawhai o nā whaatea. May avoid those with anger issues. It can ruin you. Ele ngata e foilele mwhai o nā tātou alo ese mai tangata e vave tele leita. Aua ne I whewhaua wai ma le tangata I tango fie. Mai wa aile ia. Aua fo'i lua te o ma le tangata lotoa. Ina ne I e wha o a o yonala. O na mau ai leo lo wanganga I le mai lei. Wow. Wow. The Bible says avoid those with anger. Avoid those with hardened hearts. Amen. Tangata lotoa, tangata e itango fie. Ia awane ia awane I whewhaua wa I tātou. Praise God. Ia kai pe ia ole upa tuspa ia au ole I ngā oi male ngā oi umange awa ngā oi lesi. I whapena umal tala noa me upa ole atua mo tātou Taeao nei. Vi ia le atua. Awane I whewhaua wa I mal tangata I tango fie. Aua fo'i lua te o ma le tangata lotoa. Amene ina nei e wha o a o yonala. O na mawai lea o lo tangata I le mai lei. Wow. Vi ia le atua. A whe maila le nta upuna suma le hiva. Na ia watu pele upo le atua mo tātou Taeao nei. Ina ia mawhai o na whai se filifilinga poto mo I tātou. Ina ia awa nei ne yo o tātou loloto le sala pe ia on tātou whaitawina le upo le atua a tātou ita awa ni tātou ang sala me leo whata o te sui o whai po sumatas o le mawhau o le tangata wha ngese ailo na ita o lona vi inga foilea ina ua le mana tua lona anga le anga ina. Wow. Pawalele mana I o le upo le atua o le mawhau o le tangata e whaangese ilo na ita. That is the key o le key lea mo tātou pēr o me le ita ea te I tātou o le nofo le lalo ma mawhau I le atua. Mawhau le nganga o le atua. Tātou te fofo ina I le ita. Mai o lona vi inga foilea ina ua le mana tua lona anga le anga ina. Mai wa ai. Le ase mea o ona e o mai leita ia te oi. Se mea matui e o mai leita ia te oi. O le taimi ai te nofo I lalo ma e mawhau. E fe soso ni atu le nganga o le tua ia te oi. E tala noa atu le tua ia te oi. Ona e le mana tua lea. O le na anga le anga ia te oi. Praise the Lord. So be wise to ignore all who have hurt you. All who have offenses done against you. Tangata umang whaingi mea le anga ia te oi. A o me leita. Mawhau. Mi ele tua. Ole tātou Malū Taeao na ni Taeao ni mwhai o na wawe o na fo ia tātou le ita. Le anga e tupu pēha. Masalo e umafo ele le yaso wa whaasfulu pe whaaluasfulu e o lawa lunga le onosfulu. O na afe me le ita ia te I tātou. Ia ma le mawhai ei o na whaawawina. Ia le whaiwa nai te ngalue ai. Ne matātā nai te ngalue ai. Ina ia awane I tātou paka ina, awane I o mele ita on tātou nofo ia le ina, a ia whapena o na tātou wa nofo I lalo, ma mawhau, o na ele mana tua lea, o le na anga leanga ia te o. So there will be moments of frustrations in life, and there will be times when people do things that offend us, but the key is sit down and give it to the Lord. The key is how we handle
whatever comes our way, in appropriate words, actions, and let's not try to fight back. Do not, please. Hallelujah. Awani tato jamfaya, jawi atu leleanga. Aya tato fa'ama ngalo atu. Just continue to trust God, because He is sovereign and His hand is upon our situation. O tato jawi atu ele mafai ona whanau mai eise mea lelei. Ao tato nofo ilalo mafawfau. Ono sai, whaamangalo. Ona whaali mai le tua ia te i tātou. Le loto malama ma le loto matala. Tātou te ono sa iai, ma fō iai. Le ita pe a o mai ia te i tātou. Wow. Ia le tua. Having an attitude of patience and forgiveness, however, shows that we understand God's patience and forgiveness toward us. O la tātou le whaamangalo atuai. Ao le atua wa umona whaamangalo mai a te i tātou. Amen. Hallelujah. Thank you. Whaaftaitele lava si o tātou ainga le whaasoa, le tufa mai. Whaaftaitele lava. O tātou Malū Taeao Faaleagaga na nei aso. Ina ia mawhai o na tātou mata ala pea. Whai o na tātou fo ia leita. Au nei ngoto le lao tātou wita pea. Don't let the sun go down and you're still angry. Why? Because our anger doesn't produce anything good. It always brings harsh words to us that will destroy people and make many troubles. The Bible says, when we get angry, do not sin, and resolve anger quickly. Aone ngoto lao tatou ita pea. Aia tatou manu malo ina leita. Io tatou ia suia. Io tatou loto whamangalo. Ina ima whai on tatou te ol melesna whaitawina mo tatou le aso nei. Ia awane tatou ele ngata e vave on whamangalo. Vave on alafu fōleita. Awalani tatou fifa au buwai. Ma le tangata 𝚗𝚜𝚎 ma le tangata lotoa le angaia i whapena i ona tātou whaa'awa'o i o lato wala pe o upo tuspania. So let's be wise. Ignore all the offenses, all the bad things people have done against us, but let's be quick to forgive. Ia o le tātou Malū Taeao na nei aso tu lou lava. Ia le atua o le tātou porokalame na li Taeao o le tātou ita e le mau aise mea lelei aia whapena o le tātou mawe ona whaamangalo atu, mawe ona fōle ita na ia awane i whapei tātou o tangata e ita ngofi, o tangata e le whapena ona whaamangalo atu. Pai whai mai le upo le atua o le tātou tuspai tau a wai le tupu le ami o tonu mai le atua i le ita o tangata. But allow anger just to sit down mai mawhauwhau i le atua o le ase meo whina ngalo i le atua mo tātou. Ia le li, no tātou Malū Taeao Faaleagaga na nei aso tale tu la sulma lua tātou ai mainu e mamau le ala ia whamalulua tu le aso nafi o no le Whatafa ngase o tātou au auna po tātou tamai a whiu ia a le uma ona so ta ia tuli al tama ona le safi na ngalo o ia e kawa atu al tātou au nanga ia ua vavel taimi le aso nafi ia e whamalo lua toai ia i tātou po kalami ia o le tāo skulu lua le tāo le tula suma lua ia o le ato ia ngai to le tātou po kalami ai mainu e mau le ala ia a lo tamai a whiu ia le la atau mwhai e whaalu atu pe al tātou po kalame. Ia mole atu le ngang whaftaitele si o tātou a inga mafuta mai lunga upenga te whailangi, whaftaitele lava si o tinaya mareta Crichton, lui taula papa, ia o le elder King George, si osi efu, whaftaile uso au auna, ia po tamafo ia si osi. Thank you for sharing
whaatai tele lava tele mano no i whamalosi ia e o ngā mo si o tātou ainga e o ngā mo tātou uma lava ina ia tātou I loa o na fofo le ita pe a o mai le ita ia te tātou whaatai fo ia Benjamin le anase aonga whaatai mafuta mai ewe ka sio ia mai lātou uma lava o le maua atu wa ai le ita ia o whaamanuia tele le tua se o tofine ia tema ia whapea foi se o tina ia miliama smaika whaatai tele lava vi ia le tua sunga toina ia soalo whaatai mafuta mai alofa tele atu ia te olua ma le whaitua sunga le whaithiau ia tāwita manu a tai uso le mafuta mai ia manisi ua le maua atu le ai le neita ia ML pe taia whaatai tele lava whaamanuia le atu le mafuta ma le neita ia tale tu la suma lua le tātou portalame fesili mtale o tuspa ia usai e foi vai ainga metau mafo le uli ai maino e mamau le ala pe ona tawa veina se tātou tamai a fiu ia a whai o loo whaatafa ngase toina ia o le atau whai atu tātou porkalame ia e kawa atu porkalame toina ia e wha malulu atu le aso nafi ia ona o wabel taimi ai malo manuia foi ia tute wha wawa nei aso e ase maenga o le nei aso ia o meleita ia te tātou ia le ua e wha alongo le upo le tua aua nei ngoto le la o ita pe tātou ao o meleita whaatalise o na whaalongolongo. Ao o meleita ia te tātou whaangese o na tautalatu. Ao o meleita ia te tātou ia nofo I lalo, ma mawhauwhau. Tala le tuspa ia, tātou te le mana tuai, se mea leanga na whai e se tangata ia te tātou. Pamanuia le tua, whea ngai mga tiuta mga ngā ruenga o le asu, e whaileanga leo le tua I whai walofi au I tono mota malawa, mai se foi tapo inga si o tātou watu pele o Samoa, whamanuia le tua soifua. Lo
whaamalosi mai. Taeao o mai o puapuanga I lo'u nei ola. Ia e pa'i mai e to'a whire muai. O loto nei ua whaingata whaamangalo mai. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Malū and 𝚟𝚒𝚍𝚎. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚟𝚙𝚢𝚅, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚟𝚙𝚢𝚅 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚟𝚙𝚢𝚅, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚟𝚙𝚢𝚅, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚟𝚙𝚢𝚅 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚟𝚙𝚢𝚅 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today, or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.